koji je njemu psihička blokada bila u glavi, jer sjetimo se Nizozemske, sjetimo se Zandvorta, kada je to isto pokušao pa ga izbacio van utrke, nije mu bilo jednostavno, čak i on sam kasnije priznao kada je stisnuo gas na ulaz ta zavoj koliko god može. Njegov trkački inženjer govori kad znamo vidimo ovdje u dubinu u ovim karbonskom dole dijelu da se to pritiskao više nego što ide. Probio je tu blokadu i rekli smo makao se iz Europe, Antonelli izgleda sve bolje i bolje. Da, pretekao je Leclerca na svom tempu koji Mercedes ima ovdje jako dobar i zamijenio Russell na 5. poziciji i jako dobar Kimi Antonelli. Da, odlična vožnja, izgleda sve bolje i napokon ono što sam ja rekao, Toto je stavio pritisak na njega, ne dozvoljava mu više te neke početničke greške i to je urodilo plodom. Urodilo je plodom to što se makao iz Europe i taj momak izgleda sve bolje i bolje. Tako pa bližimo se kraju sezone, treba pokazati jel zaslužuje, ne mora nužno mjesto u Mercedesu, nego mjesto u Formuli 1. Da, evo i Grare nam je napisao u chatu, ako ono Leclercovo protiv Russella u Zandvortu bilo čisto, a jeste, ovo Landovo je smiješno. Pa da, ovo su čisti trkač incidenti, kao što smo rekli, tu nema. Stvar je u tome samo što je nas McLaren toliko izblesao da mi više najobičniji trkač incident gledamo kao nešto